Khavel mi ming thang tam tak zinga pahnihte chanchin Kuan Yew ming tak chu Harry Kuan Yew ania December ni som paruk sangha zakwa somni pathum khan 92 kempong Java ro ta lo pianga March ni somni pathum sangni som panga aboral tani Singaporean politician nin Singapore Prime Minister Masaberani kumsom thum zen zon ro rela founding father of modern Singapore tia soyani Trangkhat lian chung leka ramkhat that wal atanga first world status a langkai theitu omchun hanibok atira chuan telok kurau primary school akala telok kurawa zirlai te hi anre theiloma bright zok an omlo hle bok nin ama hian a soi arai zirlein araya chuan top ni phain kumthum chung scouts a atang vea cricket tennis le chess te a khel thin ani Cambridge zirlain scholarship adongun leya anua po school certificate examination a top ani ta hial boka John Anderson scholarship muin Raffles College tuna chuan National University of Singapore ani towa chuta chuna zero boka ichon li chu Singapore a top student ni to thin ani tani li hi Fitzwilliam College Cambridge University tangin dan law double star first class honors sapasa kumsanga zakwa somnga khan Middle Temple a ukil niin kumsanga zakwa somnga pakua thlengin dan lam a khoi tarenga People's Action Party PAP chu ahovatin niin he party a hian Secretary General Masaber anibok azonin voiriat achakpui nge Malaysia nen anin zomkhom theinan ma alat na salea Independence mutura kepenin Britain real rupo kumsanga zakua somruk pathum khan a min der maya masachi le chi in tauna le political tension awangin kumni nuwa Singapore chu a indang tani tichon kumsanga zakua somruk panga a Singapore chu indang ta a meritocratic clean self-reliant le efficient government and civil service ate ramin ma ason theinan ma lanas sa lebok chungang zongjong chu tuna Kuan Yew School of Public Policy a hian zirtiran ni li hi tu soi thiam tak niin English Mandarin le Malay tongte a thiam veka chu chuna pui hle bok chuwang chuan a thu soi po adar zau pha thei hle ni Singapore ram hausani na hlang tu ni ma se civil liberties te a khua khir lutuk thina wangin soi se le dem a hlo pha ve em bokani Singapore Prime Minister pahnihna Gochok tong chuan li chu senior minister a kumsanga zakwa somkua khana da minister mentora advisory post cheltua afapa lichen lung chuan arot le ta boka afapa oga sangni palia prime minister pathumna ani chi lai khani Singapore General Hospital a pneumonia na wangin admit nin athlatel om hnu chuan li chu kumsom kwa pakhat mi nin Mars ni somni pathum sangni song panga akhan aboral tani Ellen G 7-day Adventist founder Miro puile miten an ngai san thin Ellen G chu ziak tu ro puile American Christian te sul sutu ro pui takania ama le Sabbatarian Adventist way tu dangte zinga pakhat Joseph Bates le Ellen G pasal James te chuan 7-day Adventist kausan hi andinani Ellen chuan ang nungzui tu te hnena athil hriat te chu a reporta James le Adventist leaders tangte chuan chu ji ti thil hriat te chu Bible atanga hril lok na ni in ngai ni chu thupuan bungsom pani changsong pasari le bungsom pakua changsoma ainsia kani July thu chu boipui thap tak mewa thuril nin 7-day Adventist theology in her chuan lai tak ani bokani Ellen G tin thlaraw lamatanga athil hriat hi lekha busang sanga te ziaka chuta chon mitam takte ngai dan po a inkala an chui zui na sa hle ni Ellen G thu ziak tlang pui te chu khovel siam agriculture theology evangelism Christian nundan zirna education le physical na health lamania thlai ei war hi a choi sang hlea
vegetarianism hi athupui pakhatani damlai hian hunbik neya article zia sanga aya tamma neya lekhabu po zalila ya ziakbok a lekhabu zia zinga larzwal deuh te chu the desire of AIDS, the great controversy, step to Christ ti hi tong sang za somli la ya le lin ani bok Ellen G huaite a phir pui u naw nu Elizabeth te chu November ni som ni paru sang khazari som ni pasari khan Robert le Eunice Harmon te fa ni in an lo pianga Robert chu lo nei mi ni in lukhum asiam thin bok Ellen chu na no pan lai hun tam zok chu apa na puin a boi ve le thin ani an chung ko hian no pang pariat lai omin an chang che ve le a Gorham meni khopula huan zau lem lo te a an chung ko in an khosa a masa ji huait le a phir pui an lo pian nu in Robert Harmon chon an na huan siam chu ban sanin Portland khopuya an pem ta ni Charles Zedley chuan ale kabua Ellen huait tha tu te chu African American ni in soya Roger D. Roslin professional chuan Ellen G huait tha tu te chu Anglo-Saxon ni in asoi thung masa Jocelyn chuan Ellen inu chu Eunice Harmon ania Joseph Gould fanuti a hrechuak ta ni kumkua ni in a unaw nu Elizabeth le a thian dangtenen anin lampan an tlan lain an classmate dangten aw Ellen lungin an vom ta vak maya Ellen in nara tak an vom futa a cholkar tam fe chu asil ongin a chiat pha le ni masa hi pathian lam a hoi pha na zoka achangta ni kumsang khazari somli khan Miller Right Movement achoka chuti lai chon kumsom pani mi nia an chung kuain Miller Right Movement lam hoin ke an pen ve bokani William Miller's lecture chu Ellen chuan avachim ve ta chuta asul jin shein lalpa lamma hoitani juni somni paruk sanghazari somli pani khan John Hobart chuan Casco Bay Portland na baptisma chantir tani kumsang hazaria somli panga khan Ellen le James Springer huaita chu in tongin kumkhan nuwa James son in nei arota Portland na August ni somthum sang hazaria somli paruk khan anin kutsui tani fapa palin neya Henry Nichols James Edson William Clarence le John Herbert tenni John Herbert chu thlathumani na thia Henry chu pneumonia nat na in kumsom parukani in athita bokani Ellen huaichona hun top lam chu M7 Saint Helena California amang berani ahun hunung lama hian azin tlem ta dewa hei hi achan chu teuhrantana thuziak lama tran alak na satak pangani Ellen G huai chu July ni som paruk sangkha zakwa som panga khan ama in M7 a aborala chu mun chu tuna hian Adventist historical site anitani Ellen le apasal James White hi Oak Hill Cemetery Bethel Creek Michigan na phum anitani The Seventh-day Adventist kaushan hi kumsang hazaria somli vela Miller Right Movement atanga ron chuak Adventist group sang zinga lianber ania William Miller shrilok na Daniela bungria chang som pali chang som parukle the year principal la isu local le huntur be chana din ani kumsang hazaria somli pali khan Miller zui tu te Miller Right chau chuan isu hi October ni somni pani sang hazaria somli palia a local le don ni in an ngai ni mase chu thil chu alo thlen tak si lowa chuan an hnung zui tu te chu an trin dar ta an kau ran thewa an let le hlom ta ni Miller Right so te chuan Miller chu dan chu adika mase a shilfiana Daniela bungria sang som pali le khovel tlen fai niang ti emo iso chu khovel tlen fai turin a local le ang ti ero chu adik hel dewani anti thung Adventist so chuan Daniela bungria chang som palia iso van hun thiang lim alu na thu chu an chui bing ta dewa hei an ngai to na ril tak zinga pakhat ani ichon kum som zen zon nuwa chuan e hria thiam na hi alo thang ta hlea Adventist group thar dinin Adventist group thar hian nakin luka iso local le tur thu hi chu achiang ani ti hi an ring ta ni ahun le ni an lo hril lok thin te chu pai thlain thupuan bung som sang ruka ahunero alo thleng thuayang ti chu an ring het tatlat ani khati hun laia hruai tulang sar tak tak te Joseph James White Ellen G White nia
chung zinga chuan Ellen Huai chu alai rilber ani hial ome alo mitha tam tak le spiritual leadership te chuan Adventist ho an ne hlea thil thir lok theinal patanga chuak nein an ngai tlatani chu ni po ani tarenga ko ran po chu Bethel Creek Michigana meini somni pakhat sanghazaria somruk pathum khan an din tani member po sangtum zanga layan nia an hun pui chu an nuwa Bethel Creek atangin Tacoma Park Maryland a son ania heta hian kum sanghaza ko somriat pakwa thleng anom tani ichuan General Conference Headquarters chu Silver Spring Maryland a son anile tani kum sanghazaria somli pariata Ellen Huai chuan mithladang anei le ta vantir ko pathum te thucha amua kum sanghazaria somsaria an movement pa ngai chuan missionary na le partharna lam ma hoita a member po an pung ta hleni kum sanghaza ko pakhata me chuan member sing sari sanga an lo tling ta a heti hun lai hian Adventist ko ran chuan medical school dozen academies hospital somni pasari le publishing houses som pathum te ain kolani Adventist rin le kalphung tha chi fein mipui te chuan an pan na satamaya kum sanghaza ko somli panga a US le Canada a member noi ni chuang an ni toni mundanga noi thum chuang an ni poka ko school line ziak lut po noi kha singli lai an tling tani Adventist ko ran chuan kumzabi somni na tir lam vel khan Trinity an pom chanta a Protestant group dang tenena in pepoin khovel Protestant ko ran zinga mingthang le lar tak alo ni zui tani